Om Swastiastu, semeton titiang sarang sami. Kecunduk malih ring channel titiang Cikgu Bali TV 100% channel budaya Bali. Mo aku galasan itu kejayaan atau beri sitian titiang itu dalam edangan titiang empat protokol sareng mangala titiang sareng sami ring desa taman titiang pinake koordinator ring angga panureksa baga jurat aksara Bali jadi ngebicayang orang-orang ide napi sana bakara sana sampun kelasan yang iwo jutan nyane alit-alit riki ring desa taman sampun bukan pisan jurat aksara Bali kita dalam wangun nyane sampun becik-becik nanging tiang yang agak berbeda patut yang ide orang-orang mangga beken bekal alit-alit siraja Malai pos boleh jayanti jadi pancang dados duke ring desa taman inggih niki manut pembimbingan tiyang saking tim juri jurat aksara Bali wonten wonten petu niki bagi orang-orang tiyang inggih ide kata daro jurat niki mangga aksara alit-alit mangga sekali wangunane momatan pikiran makin pikiran nika semanane mangga bulah lan tapi wasane nemu gitu suratnya tapi kalian niki rawes berita kala ngawiti jurat murdan sadua nika wau teks soalane sadua nggih sadua ilanjana punika berita kala alit-alit kaya niki nggih mewakili desa taman ring kabupaten mangga sederek jurat murdan naskah tapi jadi naskahnya nih mangga elingan jurat panti punika pinangka penanda ngawitin iraga jurat aksara tanda ring ngawitin jurat lengkara pertama suwusan jurat murdan naskah punika tanda patut medali panti nggih rares selanjutnya nih wangun aksara niki mangga mabinaya iwau patah cingat tiyang patah nika aniken nika aksara se lan aksara ce nika nggih hampir patah nika nggih cingakin jadi kalane ada jurat aksara se aksara ce nika eling pisan mabinaya dalam ring wangun jurat suku nggih jurat suku mangga nganukeun arah jarum jam mangga kemudian nggih arah jarum jam nggih timun hon ada nggih rades niki ring pasang aksara niki agak akeh niki benten alit-alit sana iwang ini pasang aksara eling pisan iki rangkepan biandana nah ribudan wawu murdan naskah wawu benten sang lan jana ke akeh sana iwang iki sana jurat aksara ne sana itu gantungan antuk gantungan je ke aksara ne ini wenten kegantungan aksara je nika patutnya ne meuwah terus tapi aksaranya nggih nika akeh sami dua dalam membedakan talent lan pepet nika setadi ring rono rame akeh alit-alit jurat nika ngaget pepet nah ring soal ika sampun medagi petunjuknya nih biasanya ring dhuwur huruf nika medagi garis nika macina suaranya nih enten dia ramong nggih
saking suarane rame. Talar wenten ring sesuratan iya. Iya niku akeh sanerat sekali sesuratan de madu. Napi ane minanan iya sareng de madu itu punika sesuratan ane ring tengah punika. Yen iya sekali huruf W. Nggih, ring tengah nika asah. Nanging yen de madu ring tengahnya ener de madu. Nggih, niku. Terus nganggen kadang-kadang akeh sane re ukur nyurat lengkara nedan daging adeg-adeg. Adeg-adeg niku tapi penggunane madema aksara suara. Nggih, re ukur kruna utawi ukur lengkara. Terus wenten dalam akeh sane nganggen jejak ring tengah-tengahe kruna. Sepatutnya jejak nenten dados satukan itu jejak inggih punika pengangge tengenan. Sepatutnya jejak nika menggenah ring ukur kruna. Nggih. Nanging wenten sejawani kruna sane mewanda patuh patak utawi bersuku kata sama terus tadi nyurat ceng-ceng. Yen nyurat tenggale nika patut nganggen aksara nge. Nggih. Laris cerita kala nganggen kandungan. Nah, oke dalam kandungannya ini tahu sepatutnya nganggen kandungan kan nganggen kandungan nganggen aksara wiajana ringkurnya nih. Nah, yang wenten kandungan itu pantes tadi penggunaannya ini sekali ada nangge wonten nika ring tengahe kruna nggih. Ring tengahe kruna niku madema aksara suara. Sane ring ukurnya wenten aksara wiajana. Sekali wenten kruna kedis gede, ada kedis gede besar ke. Nah, ring kruna pesan sareng tege nika enten dagingna gantungan nika sepatutnya surat umum pesan. Nah, ring sol ne nika patut medaging gantungan de nggih. Ring dhuwurnya nek buat nggih ini pasang aksara. Ini uang aksara ini ngatelan akeh kali aksara wiajana padha seseratannya cara gantungan. Gantungannya nih itu patutnya nih alitan seseratannya nggih. Saking kruna ampura aksara sane ring dhuwur ini. Dalam elingan ring spasi. Ini ring wimbokara sekali lagi enten medaging spasi utawi tapi wasane jajar sambung. Nggih, nggih jajar sambung. Candukan iki medaging gantungan dua game pelat. Nah, kaping 4 iki iling talar. Sira yang oleh bos wenten mulihan jadi pertama sampai pinaga duta di sana. Ilingan ring galah ini. Galah punika wanta 1,5 jam. Iwawu wenten pemilat sane ngelita saking galah 1,5 jam punika. Ngiring melajah budaya Bali ring channel Cikgu Bali TV. Sampunan lali share, like, lan subscribe nggih. Suksema Om Santi Om.